Hvaljen Isus i Marija, evo, 15. dan hodočašća, sad smo u Sinju. Današnja nakana je za sve onkološke bolesnike i za sve one koji su uz njih, koji prate, koji biju bitku sa zdravljem. Nosimo Gospe našoj dragoj sve vaše želje, nakane, jer nebrojeno je nakana koje ne možemo sve spomenuti, svi koje ste zvali i koje ste pisali, tako da evo, pomolimo se jedni za druge na tu nakanu, da im dragi Bog po svom nadahnuću da što im treba da lakše privedu finale života svoga, kao što ćemo i mi. To nije. Evo, upravo smo dobili obavijest da je preminula Julijen Bušić. Evo, i današnja je posebna nakana za nju i za sve strane dragovoljce Domovinskog rata. I imam još jednu nakanu za duše u čistilištu. To je za mog prijatelja, gospodina Gorana Bradića, što mu je supruga umrla, i za moje prijatelje Ivana i Željko Picek, za Vastona pokojnog, za duše u čistilištu. Ovim putem izražavamo sućut iskreno, duboku, i u molitvama su našim ljudi moji. Eto, najavit ćemo i 7. i 8. postaju križnog puta. Neka bude Božja volja. Na nama je da odhodamo i molimo i prosimo jedan Oče naš za sve nas i budite blagoslovljeni. Vidimo se i čujemo.